Anda sedar tak? Kita dah nak masuk last tax filing deadline untuk 2026. Hello guys, saya Iman, Tax Consultant Angelus Business Consultant Seri Kembangan. Jom, saya nak share. Kalau company anda punya financial year end pada 31 Disember 2025, untuk e-filing, deadline form C adalah pada 31 Ogos 2026. Jadi sebelum anda nak submit form C tu, ada dua benda penting yang anda kena check. Pertama, kalau company anda ada related party transaction, make sure anda check transfer pricing documentation anda. Documentation tu perlu disediakan sebelum due date untuk submit tax return. Kedua, kalau company anda ada buat payment kepada non-resident, jangan lupa check sama ada payment subject to WHT. Kalau memang kena WHT, make sure tax tu dah properly paid and remitted to LHDN. Sebab kalau tak comply dengan WHT requirement, deduction untuk payment tersebut boleh jadi tak dibenarkan. Jadi sebelum anda nak submit form C, janganlah just check tax computation je. Check related party transaction, non-resident payment and make sure everything is properly documented. Kalau anda tak pasti dua benda ni ada tak dalam company anda, better check dulu sebelum anda submit cukai. Ingat cukai, ingat Angelus. Ciao gang.